толгойд очиж өгч авьяам гэсэн наавсаа. Окей. Чуняра. 반갑습니다. уулзсандаа баяртай байна. 네, 저는 한국에서 왔습니다. Би Солонгосоос ирлээ. 이곳에 와서 여러분들을 뵈니까 너무 얼굴이 비슷해요. Тэгээ энэ газар ирээ та нартай уулзсан чинь та нарын царай бидний царайтай айгүй адилхан юм байна. Нүүр царай. 우리는 닮은 점이 매우 많습니다. Тэгээ бид нарт одоо адилхан зүйл маш их байдаг. 우선 그 언어가 비슷하게 흐르죠. Тэгээ юуны түрүүнд бидний хэл яриа бүгдээрээ одоо язгуур өгсөн нэгтэй байгаа. Манай хоёр хэл язгуур өгсөн нэгтэй хэл байгаа. 그리고 우리가 어릴 때 보면 몽고 반점이라고 해서 엉덩이에 푸른 빛을 우리도 띠고 있습니다. бидний одоо бага улчир наснд бидний одоо онжгон дээр хөх толов, Монгол толов гэж солонгосчууд нэрлэдэг. Бид нар хөх толов гэдэг толов адилхан байдаг. Эдгээр бас толовтой, бид нар бас толовтой. Дэлхий дээр ерөөсөө бид нар л байгаа. 여러분들을 만나니까 형제를 만난 것 같아요. Тийм учраас та нартай уулзахаар би яг ах дүүтэйгээ хамаатан садантайгаа уулзсан юм шиг санагдаж байна. 아멘. 예. 아멘. 선교사님의 그 땀과 눈물이 있는 이곳에 교회가 세워졌습니다. 아멘. Тэгээ мишонерийн хөлс ба нулимс байгаа энэ газар чуулган байгуулагдсан юм аа. 그리고 여러분들과 함께 예배드리게 되어서 매우 영광입니다. Тэгээд ийм газар ирээд та нартай зүг мөргөл өргөж байгаа маань нэр хүндийн хэрэг, алдрын хэрэг юм аа. 마음이 많이 뜨거워지고 있고요. сэтгэл маш их халуун болж байна. 여러분에게 오늘 이 예배에 하나님이 임재하기를 간절히 바랍니다. Тэгээд та нарын өнөөдрийн энэ мөргөл дээр Бурхны оршихуй суугаасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. 아멘. 아멘. 성령의 역사함이 있기를 바랍니다. 아리ун сүнсний ажлууд хийгдээсэ гэж хүсэж байна. 아멘. 우리에게 주님께서 주시는 기쁨과 즐거움이 가득하기를 바랍니다. Бид бүхэнд эзнээс өгддөг баяр хөөр, тийм ээ, бидний зүрхэндх тэр одоо баяр хөөр бэлхэм дүүрээсэ гэж өрөөж байна. 아멘. 예배 전에 찬양을 통해서 큰 은혜를 받았습니다. Мөрөглөөс өмнө магтаалын цагт маш том ивэл авлаа. 우리의 마음을 뜨겁게 하나님 앞으로 인도했습니다. Бидний зүрх сэтгэлийг халуун болгож эзэн лөө биднийг удирдсан юм аа. 주님을 찬양하는 내 마음이 뜨거워지고 Тэгээ эзнийг магтах үед миний сэтгэл ингээ халдаг, би халууцж эхэлдэг. 주의 성령이 우리와 함께 하시는 것을 느꼈습니다. эзний ариун сүнс бидэртээ цуг байгааг мэдэрсэн юм аа. 아멘. 또한 우리 찬양대의 찬양도 참 좋았습니다. Бас манай найралтууны магтаал үнэхээр гоё байлаа. 하나님께 크신 영광을 돌렸습니다. Бурханд маш том агуу алдрыг та нар маань өргөсөн шүү. Хөмсгөө зангихгүй нэмсгэлээрээ. 아멘. Хөмсг зангицсан хүмүүс бүгд инээ шүү. 저는 이곳에 역사와 성경의 역사와 지리를 가르치기 위해서 왔습니다. За би энэ газар Библийн түүх ба Библийн газар зүг заах гэж ирсэн байгаа. 그래서 여러분들에게 지리에 관한 그림을 먼저 좀 보여드리려고 합니다. За тэгээ та бүхэн төрүүлээд газар зүүн талаарх зургуудыг үзүүлье гэж бодож байна. 네, 방송실에서 그림 За 하나 좀 медиагийнхаа 올려주세요. анхааралтай хандаад үзүүлээд өгөөрэй. 이 그림은 성경에서 여러분들이 보시는 읽고 계시는 광야입니다. За энэ газар бол Библиэлд та нарын уншдаг цөл гэж яг энийг хэлж байгаа. Энэ бол цөл юм аа. 성경에는 네게브라고도 말했고요. Библиэлд энэ цөлийг бас Негев газар гэж хэлсэн байгаа. Негев. 한글 성경에는 남방이라고도 이야기했습니다. За бас одоо Солонгос Библиэлд болохоор одоо Намдор газар гэж бас хэлсэн байдаг. 이곳은 연간 200mm 이하의 비만 옵니다. Тэгэхээр энэ газар жилдээ
200 мл-ээс бага бороо ордог. 네, 비가 жилдээ 오지- орж байгаа хурд үндэсний нийт хэмжээ нь 200 мл-ээс бага гинэ. 비가 많이 오는 지역에 하루치 비가 오는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол 200 мл гэдэг бол бороо их ордог газрын нэг өдөр орхол бороо цөл газар нэг жилд ордог. 그리고 나머지 팀에서 틀려가. 364일은 바짝 마릅니다. Тэгэхээр нэг л өдөр бороо ордог, бусад 360 одоо тий 5 хоног зарим 4 хоног нь хатдаг, хуур яшдаг, ганддаг гэсэн үг байхгүй. 다음 장면을 보여주세요. Дараагийн зургийг гаргана уу? За. 아브라함이 가뭄을 맞았습니다. За Авраам бол тийм ээ одоо ган гачигтай уулзсан байгаа, нүр тулсан байгаа. 그때 아브라함은 살기 위해서 애굽으로 갔습니다. Тэр үед Авраам амьдрахын тулд Египтийг зорьсон байгаа. 애굽에 가서 사라를 다른 사람에게 뺏기는 큰 위험을 Египтэд 겪었죠. очоод Сара эхнэрээ өөр хүнд алдах том аюултай нүр тулсан байдаг. 그리고 이삭도 지금 가뭄을 맞이했습니다. Тэгвэл түүний хүү Исаакч ялгаагүй ган гачигтай нүр тулсан. 아브라함 때와 똑같은 가뭄을 맞았어요. Яг л Авраамийн үед байсантай адилхан ган гачиг болсон байна. 여러분이 잘 아시다시피 가물게 되면은요, 먼저 짐승이 위험에 빠집니다. За тэгэхээр та нар сайн мэдж байгаа байхаа. Ган гачгийн үлрэл болоход хамгийн түрүүнд мал адгуус одоо аюултай нөхцөлд орно, хатаж өхнө. 한 해가 가물면 짐승이 먼저 죽게 되고요. За тэгэхээр нэг жилийн одоо ган гачиг болоход хамгийн түрүүнд бүх одоо мал адгуус өгдөг. 두 해째가 가물면 사람도 위험합니다. Хэрвээ ган гачиг 2 дахь жилээ үргэлжилвэл хүний амь насанд ч аюултай болно. 부족과 부족 간에 물 때문에 서로 전쟁하죠. Овгуудын хооронд цөлийн одоо нүүдэлчин овгуудын хооронд усны төлөх дайн өрнөж эхэлнэ. 다른 사람을 죽이려고 합니다. Бусдыг уснаас болж алхад хүрнэ. 평화가 깨지죠. Овгуудын хоорондох буюу хүмүүсийн хоорондын амар тайван алга болно. 이렇게 사막에 비가 오지 않으면 가물면 우리의 모든 삶이 무너지는 것입니다. Ийхүү тийм ээ 3 жил дараалан бороо орохгүй байвал бидний бүх амьдрал нурж ундаг. 다음에 비가 왔을 때를 한번 볼게요. За тэгвэл бороо орсон үеийг харъя. Бороо орох үе, бороо орсон дараагийн зургийг. За. 여러분이 많이 보는 풍경이죠. Тэгээ та нар бол ийм үлрэлийг олон харж ирсэн баг. Танай Монголд ийм их байдаг тийм ээ. 몽골의 초원과 같습니다. Монголын одоо тал нутаг шиг харагдаж байна. 몽골의 초원도 200mm 정도의 비만 오는 것으로 알고 있어요. Манай Монгол орн ч гэсэн ялгаагүй жилийн нийт хурд үндэстний хэмжээ 200 мл-ээс хэтэрдэггүй гэж би ойлгосон. Танай Монголыг тэгж сонссон. 그래서 가능한 농사가 유목밖에 되지를 않죠. Тийм учраас бид нар одоо өргөө удам газар нутагтаа ч гэсэн тэр болгон газар дээр л нэрхлэх боломжгүй нүүдлийн мал аж ахуйгаас өөр биднэрт одоо амжиргааны одоо их усад байхгүй байгаа. 하나님께서 이삭을 부르셨어요. Гэтэл бурхан Исаакийг дуудсан. 가뭄이 닥쳐서 생명이 위험한 이런 지경에 이르렀는데 Исаакийн хувьд бол ган гачигтай үед байсан бөгөөд амь насны аюултай нөхцөл байдалд орчихсон байсан. 그래서 이삭도 가축을 이끌고 애굽으로 내려가려고 그날 땅으로 왔습니다. Тийм учраас Исаакч гэсэн мал аж ахуйгаа туугаад нүүдлээд Египтийн Герар газарт очсон байгаа. 그런데 그 밤중에 하나님께서 이삭에게 말씀하셨어요. Гэтэл яг тэр Герарт очсон тэр шөнө нь бурхан Исаакт хандаж үг хэлсэн. 애굽으로 내려가지 말고 내가 거류하라고 한 땅에 있어라. Тэгээ чи Египт руу явхаа болоо. Явах гэж байгаа тэр шөнө нь харин миний очихсан газарт очоо гэж. 위험한 지경에 그대로 있으라라고 하는 것이죠. Миний байгсан газарт бай гэсэн өөрөлдөх юм бол аюултай нөхцөл байдалтай тэр чигтээ бай. Хэвээрээ бай гэж байгаа. 가축이 다 죽을 수가 있고요. Тэнд байгаа түүний бүх мал үхэж магадгүй байлаа. 쌓았던 재물을 다 잃을 수가 있습니다. Тэгээ зогсохгүй өнгөрсөн хугацаанд хураасан бүх одоо эд хөрөнгөө алдах магадaltaй байлаа. 자칫 잘못하면은 내 목숨까지도 위험한 지경이에요. Магадгүй аюултай нөхцөл үргэлжлүүл магадгүй өөрийнхөө амийг ч алдах хэмжээнд хүрнэ гэсэн үг. 그런데 하나님께서 이삭을 그곳에 머물라라고 Гэтэл 이야기하는 бурхан 겁니다. яг тэр үхэл дунд тэр аюултай нөхцөл дунд Исаакийг наана бай, наана үлд гэж хэлж байгаа. 성경은 짧게 이야기하는데요. Библи богинохоо өгүүлбэрээр бичсэн байгаа.
이삭이 그 땅에 머물렀다라고 합니다. Исаак тэндээ үлдэв гэж бичсэн байна. 그리고 이삭이 가지고 있는 씨앗을 다 뿌렸다라고 합니다. Тэгээд Исаак өөртөө байсан бүх үр тариагаа цацсан юм аа гэж хэлсэн байна. 예, 그렇게 이야기하지만 이삭이 씨를 뿌려놓고 어떤 생각을 했을까요? Библи ингээд товчхон бичсэн байгаач бид нар Исаакийн байранд өөрийгөө тавиад үзвэл Исаак үрээ цацчихад юу гэж бодож исэн болоо? 씨를 뿌리고 나서 이삭을 다시 열매를 거둘 때까지는 약 4개월 정도 시간이 걸립니다. Исаак үрээ цацчихад тэндээсээ ургац хураатал 4 сарын хугацаа хэрэгтэй. 그 4개월 동안 이삭은 어떤 생각을 했을까요? Энэ 4 сарын хугацаанд Исаак яг юу гэж бодож яаж амьдрч исэн болоо? 오직 하나님의 말씀만 붙드는 거예요. Тэрээр зөвхөн Бурхны үгээс л зуурсан байгаа ганц. 사람들의 의심을 버리고 Хүмүүсийн одоо эргэлзээнүүдийг тэр эсэргүүцэж хайж байсан. 사람들의 말을 듣지 않고 Хүмүүсийн хэлж байгаа хэрэгтэй хэрэггүй үгийг тэр чихний гадуур өнгөрөөж сонсоогүй. 오직 하나님의 약속을 Тэр 붙들었어요. зөвхөн Бурхны энэ дүүлд гэж хэлсэн тэр л богинох нь амлалтаас зуурсан байна. 그렇게 하기 위해서 매일매일 기도했겠죠. Үүний тулд тэр өдөр бүр залбирхаас өөр аргагүй байсан байна. 매일매일 눈물 흘리며 기도했겠죠. Өдөр болгон уйлан нулимсаараа залбирхаас өөр аргагүй байсан байна. 매일매일 마음속에서 하나님이 비를 주시지 않으면 어떡하나 하는 그런 불안과 싸워 이겼죠. Өдөр болгон дотор нь Бурхан бороо өгөхгүй бол яана? Бороо орохгүй юм биш байгаа да гэдэг айдастайгаа тулалдаж итгэлээрээ түүнийг өдөр бүр ялдаг байсан байгаа. 매일 새벽 하늘을 쳐다보며 오늘은 비를 주시려나 기다렸겠죠. Тэр өдөр болгон өглөө эртлэн босож тэнгэрийг ширтэн харж өнөөдөр бороо өгөх юм болоо бороо орох нь хаа нэгтээ үйл харагдана уу гэж тийм ээ хүлээдэг байсан байгаа. 그리고 후회도 했을 것 같아요. Тэгээд магадгүй дотор нь харамсалж төржсэн байх. 내가 괜히 하나님 말씀을 들었지. Би шаал дэмий Бурхны үгэнд орлоо. 애굽으로 갔으면 이런 걱정하지 않을 Би 텐데. Египт рүү явсан бол ингэж зовхгүй байлаа шүү дээ. 그리고 애굽에는 먹을 것도 많은데. Тэгээ Египтэд хөрсөн үржил шимтэй идэх хоол илбэг. 그때마다 이삭은 하나님의 약속을 다시 붙들었어요. Гэдэг ийм эргэлзээ харамсал төрөх болгонд Исаак дахин Бурхны үгээс зуурдаг байсан юм аа. 이삭이 씨를 뿌릴 때에 눈물로 씨를 뿌립니다. Исаак үрээ цацхад нулимсаараа үр цацсан байгаа. 씨를 뿌려놓고도 눈물로 기도하는 거죠. Тэр үр цацсны дараач нулимсаараа залбирсан юм аа. 매일매일 눈물을 흘려가며 하나님께 기도하는 거예요. Тэр өдөр болгон нулимсаа урсган уйлан Бурханд 그 залбирсан юм 결과 аа. 하나님께서 이삭의 믿음을 보시고 이삭을 풍요롭게 추수하게 합니다. Үүний үр дүнд Бурхан Исаакийн итгэлийг харсан. Тэгээд Исаакт элбэг дүүрэн үр тариаг зөвшөөрсөн юм аа. Амен. 다음 장면을 볼까요? Дараагийн зургийг харъя та. 이렇게 광활한 사막 땅에 Ийм одоо тийм ээ хуурай хатсан цүлийн газар дээр 이삭이 가진 모든 씨를 뿌려서 Исаак өөртөө байгаа бүх нөөц үр тариагаа цацаж орхисон байна. 이삭에게 100배의 수확을 갖게 했습니다. Тэгээд Бурхан Исаакт 100 дахин үр жимсийг өгсөн. 100 дахин ургац хураасан Амен. байгаа. Амен. 우리가 성경을 읽을 때에 아주 너무 간단하게 읽지 말기를 바랍니다. Би танараас тийм ээ Библи уншихдаа зүгээр гүйлгээд эсвэл огт уншихгүй итгэж ингэж битгий хандаасаа гэж хүсмээр байна. Зүгээр өнгөцгөн битгий уншаач. 성경 한 구절에는 이렇게 깊은 뜻이 숨겨져 있죠. Библийн ганцхан мөр үгэн дотор энэ пасторын ярьж байгаа энэ гүнзгий утга санаа багтж байгаамаа. 이런 이삭이 눈물로 씨를 뿌리는 이 광경을 시인이 노래했습니다. Исаакийн нулимсаараа үр цацж байгаа энэ нөхцөл байдлыг шүлэгч дуулаач одоо магтуулсан байдаг. 시편 126편 여러분이 잘 아시는 시이죠. Дуулал одоо 120 та нарын сайн мэддэг дуулал байгаа. 거기에 5절과 6절에는 이런 시어가 적혀 있습니다. Түүний тийм ээ 5 6 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 126-요. 네. 126-гийн 5 6. За. 네. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. Нулимс туслуулан үр суулгагчд уухайн дуута ургац сураах болно. 아멘. 아멘. 울며 씨를 뿌리려 나가는 자는
үртэй уута үүрн уйлн нааш явах тэрээр 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. багталсан тариагаа өөрн баяр хөөрийн дуута гэртээ ирнэ. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 네게브 들판에 씨를 뿌린 이삭의 심정이 네게빈 남도르 газар үрээ цацсан Исаакийн зүрх 몽골의 복음을 들고 온 선교사의 심정과 같습니다. Монголд сайн мэдээг бариад ирж байгаа илгээлтийн эзний зүрхтэй адилхан байсан. 선교사가 흘린 피와 땀과 눈물의 기도로 Тэр илгээлтийн эзний урсгасан нулимс туслуулсан хөлс тэр залбирлын үр дүнд 이 몽골 땅에 교회가 서게 되고 энэ Монгол газар чуулганууд байгуулагдсан юм аа. 아멘. 주의 성도들이 이곳에 와서 예배드리고 эзний ариун итгэгчд өндий босож өнөөдөр энд ирнэ мөргөл өргөж байгаамаа. 아멘. 우리 하나님께서 찬양을 받으시고 бидний бурхан магтаалыг авч байгаамаа. 아멘. 우리의 기도를 들어주시는 Бид 겁니다. бүгдийн залбирлыг сонсож байгаамаа. 아멘. 이삭은 자기 생각을 버리고 하나님의 말씀에만 의지할 수밖에 없었어요. Исаак өөрийнхөө бодлыг хайж Бурхны үгэнд найдахаас өөр аргагүй нөхцөлд байсан юм аа. 선교사도 자기의 모든 것을 버리고 하나님의 말씀만 의지할 수밖에 없었어요. Илгээлт эзэн ч гэсэн өөрийн бүх зүйлийг хайж Бурхны үгэнд л найдахаас өөр аргагүй байсан. 오늘 비가 오지 않으면 어떡하나? Өнөөдөр бороо орохгүй бол яана? 오늘 비가 오지 않으면 먹을 것이 없는데 어떡하나? Өнөөдөр бороо орохгүй бол идэх бол байхгүй штэ. Тэгвэл яана? 오늘 교인들이 찾아오지 않으면 어떡하나? Өнөөдөр итгэгчид ирэхгүй бол яана? 내가 괜히 이곳에 왔구나. Би энэ газар шал дэмий ирсэн юм биш үү? 그런 후회와 다시 돌아가고 싶은 그런 유혹을 다 이기고 Гэсэн харамсал ба нутгургаа буцахыг хүсэх тэр сэтгэлээ ялаад 오랜 기다림과 눈물의 기도와 하나님의 음성을 듣는 그 믿음을 가지고 урт удаан хугацааны залбирал хүлээлт Бурхны дуу хоолойг сонсох тэр залбирлаар 땀을 흘리며 피를 쏟는 마음이에요. хөлсөө туслуулна цусаа урсгаж байгаа тийм зүрх сэтгэлээр 하나님의 은혜를 간구하는 거죠. Бурхны ивэлийг хүсэмжилсэн юм аа. 그리고 아멘. 여러분이 계시는 이 예배당이 지어졌고 아멘. Тэгээ та бүгдийн суугаа энэ сүмийн байшин баригдсан юм аа. 아멘. 우리가 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. Бид Бурханд алдрыг өргөж байгаамаа. 아멘. 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 эзэн минь. 저는 강권을 받았습니다. Би хүсэлт авсан надад нэг 강제로 여기 오도록. тэгээ би болохоор энэ газар одоо хүчээр ирсэн байгаа. хүчин давтаж ирсэн. 이곳에 올 형편이 되지 않았어요. Миний хувьд бол танаа энд ирэх тийм одоо боломжгүй байлаа. 아내와 의논했습니다. Тэгээ би их нартайгаа зөвлөлдсөн байгаа. 아내가 마음에 감동이 있었던 것 같아요. их нарын сэтгэл зүрхэнд бурхан ажилласан юм шиг байгаа юм. 그래서 이곳에 오는 비용을 아내가 헌금했습니다. Тэгээд энэ газар ирэх бүх одоо зардлыг их нар маань өргөсөн юм аа. 올, 아멘. 올 형편이 되지 않았는데 오게 됐습니다. Тэгээд ирэх боломжгүй байсан ч ирсэн юм аа. 아멘. 아멘. 저는 중도에 포기했었거든요. Ер нь бол би одоо бууж өгсөн байсан. 그런데 하나님께서 우리에게 역사하시고 이곳으로 보냈습니다. Гэхдээ бурхан бидний амьдралд ажиллан биднийг энэ газар руу ирүүлсэн юм аа. 아멘. 이런 생각이 들어요. 아, 하나님께서 하시는 일을 내가 내 눈으로 가서 확인하라. Тэгээд энэ дээрээ надад ингэж бодогдож байна. Бурхны хийж байгаа ажлыг чи өөрийн нүдээр өөрөө очиод хараа гэж байгаа юм шиг. 내가 하는 일을 내가 눈으로 봐라. Миний хийсэн ажлыг чи нүдээрээ хараараа. 살아계신 하나님을 내가 인정해라. Амьд оршиж бурхныг чи хүлээн зөвшөөр. 그리고 내 삶을 하나님 앞에 채워놓고 부끄러워하고 Тэгээд би амьдралаа бурхны өмнө дэлгээд үнэхээр ичхүүртэй байдалд орж 그동안의 게으름과 그동안의 안정과 өнгөрсөн хугацааны залхуурал, өнгөрсөн хугацааны биеийн амрыг харсан байдал, 평안함과 амар тайван байсан тэр байдал. 그 속에 묻혀 있었던 나를 일깨워 보게 하고 Тэр бүгдийнхаа дунд булагдсан байсан өөрийгөө олж харж байгаа. 하나님이 주신 소명이 있음에도 그 일을 향하여 나서지 않는 것을 부끄러워하고 Тэгээд бурхнаас өгсөн дуудлага байсаар явахад тэр ажлын төлөө тиймээ зүтгээгүүдээ ичиж 내가 남은 생애 동안에 무엇을 할 것인가를
결심하라. Тэгээд би үлдсэн амьдралынхаа он жилүүдэд юу хийх вэ гэдгээ шийдэж 큰 회개와 큰 전환. маш том гимшил, маш том эргэлтийн цэг. 앞으로 뭐 어떻게 만들어가며 무엇을 소망할 것인가를 보아라. Бас цаашдаа би юуг одоо яаж бүтээх вэ? Ямар найдвар тех ёстой вэ? Түүнийгээ хараа. 내 가슴이 두근거리며 뛰고 있지 않느냐? Чиний зүрх чинь тийм ээ түх цохилж байгаа биш гэж үү? 저를 강권하여 보내신 하나님의 뜻이 이렇게 있다고 Амен. 생각합니다. Гэж намааг одоо тийм хүчинд автан хүчээр энэ газар ирүүлсэн Бурхны хүсэл байна гэдэгт итгэж байна. Амен. 몽골의 역사와 지리를 가리키려 왔지만은 Би Монгол газар зүй түүх заах гэж ирсэн. 오히려 제가 더 큰 은혜를 받습니다. Харин эсрэгээр нь би илүү том ивэл авч байна. 아멘. Амен. 감사하게 하나님께 영광을 올립니다. Үнэхээр талархан Бурханд алдрыг өргөж байна. Амен. 아멘. 오늘 설교의 제목을 성경의 하나님, 내가 나의 하나님 이렇게 붙였습니다. Өнөөдрийн номлолдоо Библийн Бурхан, миний Бурхан гэдэг нэр өгсөн юм аа. 성경에서 말하는 하나님과 내가 말하는 하나님이 같지 않을 수 있다. Юу гэсэн үг вэ? Библийн ярьж байгаа Бурхан ба миний итгэж байгаа Бурхан өөр байж магадгүй, адилхан биш байж магадгүй гэсэн үг. 팀 켈러라는 분은요 이런 말을 했어요. Тим Келлер гэдэг хүн ингэж хэлсэн байгаа. 내가 만든 우상, Миний өөртөө босгосон шүтэн. 하나님의 이름을 부르면서 하나님이 말하는 하나님을 말하는 것이 아니라 Тэгээд би Бурхан Есүсээ гэж нэрийг хэлэхдээ Библийн ярьж байгаа Бурханыг дуудахгүйгээр дотроо 내가 경험한 것과 내가 가지고 있는 문화와 내 역사와 내 소망과 өөрийн амсаж мэдэрсэн зүйл, өөрийн амьдралын туршлага, өөрийн найдвар ба амьдралынхаа түүхтээрээ тулгуурлаж өөртөө босгосон тэр Бурханаа. 내가 이루고자 하는 내 삶의 목표와 Би биелүүлэхийг хүсэж байгаа амьдралын зорилго 그런 것들로 덧칠을 한 하나님을 부른다. тэр бүгдээрээ дамжуулан өөртөө зориулан босгосон тэр Есүсийг дуудаад байдаг. Библийн Бурханыг биш өөртөө зориулсан өөр Бурханыг Есүс гэж дуудаад байдаг гэж хэлсэн энэ хүн. 이런 제목을 정한 이유가 있습니다. Тийм учраас номлолд ийм сэдв өгсөн шалтгаан байгаа. 우리 한국 사람이나 몽골인들도 비슷한 성정을 가지고 있다고 생각해요. За солонгос хүмүүс, монгол хүмүүс ер нь бол зан чанар чиг хандлагын хувьд бол төстэй гэж бодож байгаа байдал нь ер нь төстэй. 마음에 종교성이 가득 큽니다. Өөрөөр хэлбэл бид нар бол дорн зүгийн үндэстэнгүүд учраас бидний дотор бурханлаг, шашинлаг, тийм ээ, тэнгэрлэг зүйлтэй холбогдох ийм одоо мэдрэмж өндөр байдаг. 그래서 오래전부터 우리는 우리 자체의 종교를 가지고 있었어요. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ эртээр үеэс овг аймаг болгоно өөрийн гэсэн онго шүтэнтэй байсаар ирсэн. 그리고 그것은 샤머니즘이라고 부르기도 했습니다. Тэгээд бид үүнийгээ бөөнд нийлүүлээд бөө мөргөл гэж бас нэрлэдэгч байгаа. 그 뜻은 뭐냐면 내가 원하는 것을 내가 나보다도 힘이 센, 나보다도 더 신이 가까운 분에게 의지하여서 이루고자 하는 것입니다. За тэгэхээр энэ одоо шаманизм гэж байгаа үгийн утга нь юу юм бэ гэвэл миний хүсэж байгаа зүйлийг, миний мөрөөдлийг, миний одоо хиймээр байгаа, бүтээмээр байгаа амьдралыг надаас илүү хүчтэй хэн нэг нь оршихуд найдна, даатах нь, түүгээр хийлгэхийг хүсэж байгаа ийм одоо бурханлаг одоо мэдрэмжийг онго шүтэн найдаж байгаа байдлыг 샤머니즘 гэж байгаа байхгүй. 그런데 성경은 내가 원하는 것을 하나님께 부탁하는 것이 아닙니다. Гэхдээ Библи хэлэхдээ өөрийн хүссэн юмаа Бурханаас гуй гээгүй байгаа. 하나님이 원하는 것을 나에게 이루도록 하는 겁니다. Харин Бурхан юу хүсдгээ тэр хүслээ над дээр биелүүлээсэ гэж одоо гэдг нь Библийн Бурханы жинхэнэ утга юм аа. Бурхан юу хүсдгээ тэр хүсэл миний амьдралд биелээсэ гэж бид нар хүсвэл тэр жинхэнэ Бурхан юм аа. 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지도록 하나님이 원하시는 거예요. Бурхан юу хүсдэг юм бэ? Бурханы хүсэл миний зүрх сэтгэл дотор миний амьдрал дээр биелэхийг Бурхан хүсэж байгаа. 그래서 이스라엘 백성들에게 이렇게 이야기했습니다. Тийм учраас Израильчуудад ингэж хэлсэн байдаг. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. Би ариун тул та нар ч ариун бай. 아멘. 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 이런
이런 종교는 세상에 없습니다. Тэгэхээр ийм шашин ертөнцид байдаггүй. Бүх шашин хүний сайн сайхны хүмүүсийг баясгахын төлөө байдаг. Ийм шашин байдаггүй. Тийм учраас шашин биш. 하나님이 이 세상을 창조하신 목적이 있어요. Бурхны энэ ертөнцийг бүтээсэн зорилго байдгийг. 그것은 이 온 땅을 하나님이 원하는 방법으로 통치하도록 하기 위해서 만드신 겁니다. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэвэл бүх газар дэлхийг Бурхны хүсэж байгаа арга замаар засаглахыг хүсэж байгаа. Энэ бол Бурхны хүсэл юм. 혼란과 어둠을 물리치고 Энэ дэлхий дээр байгаа эмх замбраагүй байдал ба харанхууг зайлуулад 밝은 빛을 이 세상에 энэ 비추시면서 ертөнцид хурц гэрлийг тусгаад 하나님의 뜻이 이 땅에 통치되기를 펼쳐지기를 원하면서 Бурхны хүсэл энэ газар дэлхийн бүх хүний зүрхэнд дэлгэгдэж Бурхны том зураг ертөнц даяар дэлгэгдэн биелхийг Бурхан хүсдэг юм аа. 그런 목적을 가지고 천지를 창조하셨어요. Яг л тийм зорилгоор Тэнгэр газрыг Бурхан бүтээсэн юм аа. 그리고 그런 동일한 똑같은 목적으로 아브라함을 부르셨어요. Бас яг адилхан ийм зорилгоор Бурхан Авраамыг дуудсан юм аа. 아브라함을 부르신 목적도 하나님께서 아브라함을 통하여 천지를 통치하시려는 목적을 가지고 있는 것입니다. Авраамыг дуудсан Бурхны зорилго ч ялгаагүй. Авраамаар дамжуулан бүх ертөнцийг Бурхан засаглахыг хүсэж байгаа, захирахыг хүсэж байгаа юм. 그런데 우리가 이 뜻을 제대로 알기 위해서 먼저 해야 할 일이 있습니다. Гэхдээ бид унтахгүй шүү. Бид Бурхны энэ хүслийг ойлгохын тулд төрүүлээд хийх юм байгаа. 그것은 성경이 우리에게 친근해야 하고요. Энэ нь ариун сүнс Библи бид нартаа 하나님이 나에게 친근해야 하고 Бурхан надтай дотн байх. Би Бурхантай дотн Библиэд дотн байж ээж энэ хүслийг ойлгодог болох. 내가 하나님과 화목해야 하고 Би Бурхантай эвлэрсэн эвтэй байх ёстой Бурхан бит хоёр. 하나님의 뜻이 내 안에서 이루어지도록 강구해야 되는 거죠. Тэгээ зогсохгүй би Бурхны хүсэл дотор маань биелэхийн төлөө гуйдаг байх ёстой, залбирдаг байх ёстой. 그것을 방해하는 것들이 있어요. Гэтэл энэнд маш олон зүйл саад хийдэг. 성경을 읽어도 잘 모르는 게 있어요. Библийг уншсан ч сайн ойлгохгүй юм байгаа. 성경은 이스라엘 백성들을 향하여 쓰여진 것입니다. Библи Израиль хүмүүс зориулагдсан бичигдсэн. 이스라엘 백성들은 이스라엘의 역사와 지리를 잘 알아요. Израиль хүмүүс Израильчууд учраас Израилийнхаа түүхийг, Израилийнхаа газар зүг сайн мэдж байгаа. 그러나 이방 민족들은 이스라엘의 역사와 지리를 잘 알지 못합니다. Хайр хүмүүс болох Монгол хүн, Солонгос хүн бид нар Израилийн улсын түүх, Израилийн газар зүг мэдэхгүй шүү дээ. 그래서 자기의 역사와 자기가 아는 방식대로 성경을 이해하려고 해요. Тийм учраас хайр хүмүүс бид нар өөрийн улсын түүх ба өөрийн тийм ээ дотор байгаа юмыг сурж мэддэг соёл, өөрийн иргэншил, өөрийн ухамсараараа Библийг уншаад Библийг ойлгох гэдэг. 성경은 사실 이 역사와 지리를 제대로 가르쳐주고 있습니다. Яг үнэндээ Библи биднэрт түүх ба газар зүг маш сайн зааж өгч байгаа. 언제 어디서 이런 일이 있었다. Хизээ хаана яг юу болсон юм бэ гэдгийг тодорхой хэлж байгаа. 그런데 우리가 그 언제 어디서의 뜻을 몰라요. Гэвтэл бид нар хизээ хаан гэж байгаа тэр түүх ба газар зүүхэн жинхэнэ утгыг ойлгодоггүй, мэддэггүй. 그래서 성경을 사실로 생각을 하지는 못하는 Тийм 거예요. учраас бид нар Библийг үнэн гэж итгэж уншдаг ч яг үнэндээ бодит факт гэдгийг нь хүлээж авч чаддаггүй. Бодит факт гэдэг дээр баттай ятгалгыг авдаггүй. 안개 속에 있는 것처럼 성경을 Тийм 보게 учраас бид нар 됩니다. Библийг уншихаар яг манан дунд төөрцсөн юм шиг уншдаг. Ингээ төөрцсөн хүн шиг ингээ нэг тэмцчээд нэг юм тэг нэг явж идэг. 그래서 우리는 성경의 역사와 지리를 공부할 필요가 있습니다. Тийм учраас бид бүхэнд Библийн түүх ба газар зүг сурах хэрэгцээтэй хүмүүс юм аа, байгаамаа. Амен уу? 아멘. 저는 아멘. 지난주에 3일 동안 이곳에서 성경의 역사와 지리를 목회자들에게 가르쳤습니다. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар 3 хоног Библийн газар зүй ба түүхийг пасторудад заасан байгаа. 앞으로 이 교회가 성경의 역사와 지리를 알리는 그런 기지가 되기를 바랍니다. Цаашдаа танай чуулган Библийн түүх газар зүг бусад чуулганд дамжуулдаг, заадаг тийм одоо цэг байгаасаа гэж ерөөж байна. 아멘. 그리고 여러분들이 먼저 성경의 역사와 지리를 알고 성경 읽기를 축복합니다. 아멘. Тэгээ та нар өөрсдөө төрүүлээд Библийн түүх ба газар зүг маш сайн мэддэг, ойлгоцсон. Түүнийхээ дагуу Библийг уншдаг.
гоцхойд хүмүүс байгаасаа гэж өрөөж байна. 아멘. цагаа гаргая шүү хүмүүсээ. 아멘. 하나님이 하신 일을 읽으며 그 배경을 알고 그것을 확인해 가면서 Тэгэхээр маш сонирхолтой бид нар Бурхны хийсэн ажлыг мэдж байгаа. Тэгвэл ямар түүхэнд ямар газар болсон юм бэ гэвэл арын хөшгийг нь ярахаар минийхээс өөр байдаг. илүү тодорхой мэднэ гэсэн үг. 성경 말씀이 꿀송이처럼 단 그런 경험을 여러분들이 하시기를 바랍니다. Тэгээд Библи үнэхээр зөвгийн бал шиг амтлаг юмаа гэдэг ийм мэдрэмжүүдийг та нар бүгдээрээ амсаасаа гэж өрөөж байна. 아멘. 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 가장 많은 오해가 있는 부분을 오늘 설교의 제목으로 제가 가진 거예요. Тэгээ би хамгийн хүмүүсийн буруу ойлгодог хэсгийг өнөөдрийнхаа номлын сэдвт оруулсан байгаа. 하나님이 아브라함을 부르신 목적이 창세기 12장 1절로 3절에 기록되어 있습니다. Бурхны Авраамыг дуудсан зорилго нь Эхлэл 12-ийн 1-ээс 3 дээр байдаг. 그 중에서 12장 2절로 3절의 말씀을 함께 읽도록 Бүгд 하겠습니다. хамтдаа Эхлэл 12-ийн 1-ээс 3 дугаар Библийг хамтдаа уншъя. Эхлэл 12 2-оос 3 уучлаарай 2-оос 3 байна. За 2-оос 3. Чамаас би агуу үндэстнийг гаргаж чамааг бас би өрөөн чиний алдрыг би агуу болгоно. Тэгээд чи өрөөл болтугай. Чамааг өрөөгчдийг би өрөөж, чамааг хараагчийг би хараана. Газар дэлхийн бүх овог чамаар өрөөгдөх болно. 아멘. 아멘. 그런데 우리가 여기에 대해서 우리 스스로 오해하는 것들이 있습니다. За энэ үгийг уншихтаа бид нар өөртөө андуурдаг юм байдаг. 우리 한국에는 오복이라는 개념이 있었어요. Солонгосчуудад таван өрөөл гэдэг ойлголт байдаг. 복 받게 하고 복이 되게 하겠다고 했잖아요. Тэгэхээр энэ дэр таны өрөөл болгоно өрөөнө гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 그러니까 한국 사람에게는 이 오복이라는 개념을 여기에 적용을 시켰어요. Тэгэнгүүт энэ одоо өрөөний гэдэг үгэн дээр солонгосчууд нөгөө таван өрөөл авчираад холбочиж байгаа. Өрөөний гэдэг энэ таван өрөөлийг сүүлж оруулж ирээд энэ таван өрөөл өгөх юм байна гэд ингэж одоо гүжирдэж ойлгож байгаа өөрсдийнхоороо. 우선 오래 살고 нэгдүгээр өрөөл бол урт насны өрөөл. 그다음에 부자가 되고 дараа нь баян болох эд баялагын өрөөл. 그다음에 마음이 평안하고 дараа нь сэтгэлийн амар амгалангийн өрөөл. 후손이 많아지고 Тэгээд үр удам ихтэй үр хүүхэд ихтэй байх өрөөл. 심지어는 이빨도 좋아야 된다 이런 말도 있었어요. Тэр байдгаа шүд сайтай байх ёстой. Тэр бас өрөөл юм а гэж ярьдаг байгаа. 우리가 전통적으로 알고 있는 복에 대한 개념이 있는 거죠. Тэр энэ бол манай үндэстний өрөөл гэдэг ойлголтын талаарх уламжлалт ойлголт байгаа. 그리고 성경에도 큰 민족을 이루고 이름을 창대하게 해준다라고 Тэгээ 했잖아요. бас саяны Библиэлд агуу үндэстэн болгож алдар нэрийг чинь агуу болгоно гэсэн байгаа. 그래서 우리가 생각하기를 아브라함에게 주시는 복도 우리가 생각하는 그 복을 주시겠구나라고 생각하는 бид нар 거예요. бодохдаа өрөөнэ гэж штэ. Авраамд өгч байгаа өрөөл нь нөгөө бидний бодож байгаа нөгөө таван өрөөл өгөх юм байна гэд ингээд шууд ингээд гүжирдээд бодчихдаг. 그런데 그것은 큰 오해입니다. Тэгвэл энэ бол маш буруу ойлголт, зөрүү ойлголт, гажууд ойлголт, маш том гажууд ойлголт юм аа. 창세기 18장 17절로 19절의 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. Эхлэл 18-ийн 18-аас 19 дэх Библийг харъя. Эхлэл 18-ийн 18-аас 19. За, Авраам агуу их хүчрхэг үндэстэн болж газар дэлхийн бүх үндэстэн түүгээр өрөөгдөх биш үү? Би түүнийг сонгон авсны учир нь түүний хойноос хүүхдүүдийг нь болон гэрийнхэн нь үнэн зөв ба шудраг ёсыг үлдэж эзний замыг сахихыг тэрээр тэдэнд тушаахын тулд бөгөөд ингэснээр Авраамд айлдснаа эзэн биелүүлэх болоо. 아멘. 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 18절 말씀. 자. 내가 그로 그 자식에게 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택했다. 아리스타를 харах би түүнийг сонгон авсны учир нь түүний хүүхдүүд нь болон гэрийнхэн нь үнэн зөв шудраг ёсыг үлдэж эзний замыг сахихын тулд тэдэнд тэр үнийг заахын тулд л би сонгосон юм а гэж. 큰 민족을 되게 하고 агуу үндэстэн болгож 눈에 보이는 가나안 땅을 다 줄 것이다라고 하는 것은 нүдэнд чинь харагдж байгаа бүх юм газар 408 зөксийг Канаан газрыг чанд бүгдийг өгнө гэж бурхан Авраамд хэлсэн. 하나님이 아브라함을 언약의 자손으로 택해서 Энэ ингэж хэлсэн шалтгаан нь
Бурхан Авраамыг гэрээний үр удам болгож 하나님의 의와 공도를 행하게 함으로써 гэрээний үндэстэн болоод Бурханы зөв шударга үннийг үйлддэг болгуулад 하나님이 원하시는 나라가 확장되도록 하는데 тэгээд 아브라함을 들게 사용하겠다. Авраамаар дамжуулан Бурханы хүссэн улс үндэстэн байгуулагдаж тэлэхэд Бурханы Авраамыг хэрэглэнэ гэж. 이것이 하나님이 아브라함을 부르신 목적입니다. Энэ бол Бурханы Авраамыг дуудсан зорилго юм аа. 이 의와 공도를 제대로 표현한 것이 구약에 있는 율법이고요. Тэгэхээр энэ үнэн зөв шударга ёсыг сахих, Бурханы замыг сахих гэдгийг хамгийн зөв илэрхийлсэн хэсэг бол хуучин гэрээнд байгаа эзний 10 хууль байгаа. 그 의와 공도가 제대로 된 그 율법을 완성하신 이가 예수 Тэр 그리스도이십니다. үнэн зөв шударга болох хуулийг бүрэн төгс болгосон нэгэн бол Есүс Христ юм аа. 아멘. 잠깐 여기서 화면을 다시 한번 띄워봐 За энэ 주세요. дээр нөө дэлгэцийг гаргаж өгөх юм байна. 아브라함을 하란에서 불렀습니다. Авраамыг Хараанд байхад нь дуудсан энэ Хараанд байгаа. 눌러주세요. За дараараа дээр нь дараад яваарай. 가나안 땅으로 불렀습니다. За Канаан газар руу дуудсан байна. Дардаа дахиад дараад 아, 이렇게 누르면 되는데. дарахаар ингэж явах юм. 그리고 아브라함이 이제는 가나안 땅으로 들어옵니다. За ингээд энэ цагааны дагуу Хараанд Daam очоод 장면. дараа нь Канаан газар ирж байгаа. Тэр доор Канаан Daam, газар руу daam. дараагийнхаа гаргана уу? Дараагийн 그다음. слайд. За 눌러주세요. дараараа. 그리고 이곳이 세켐입니다. За тэгэхээр энэ газар бол Шекем юм аа. Энэ газар энэ Шекем. 아브라함은 이곳에서 하나님께 예배를 드렸습니다. Авраамын Шекем газар Бурханд хамгийн анх мөргөл тахил өргөссөн байгаа. 이곳에서 예배를 드리면서 이곳을 중심으로 아브라함은 하나님의 음성을 들었습니다. Тэгээд энэ газар мөргөл тахил өргөнгөө энэ газрыг төв болгож Авраам Бурханы дуулааг сонссон юм аа. 그 아브라함을 부르신 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 우리들도 부르셨습니다. Авраамыг дуудсан тэр Бурхан, яг тэр Бурхан Есүс Христэд итгэдэг биднийг бас дуудсан юм аа. 이렇게 아브라함을 하나님께서는 의롭다고 하셨잖아요. Тэгээд Авраам дуудлагыг дагсан болохоор Бурхан түүнийг зөвхт гэж хэлсэн байгаа. 의와 공도를 행할 것을 알고 있는 아브라함에게 대하여 하나님이 그것을 의로 여겼다라고 하는 것입니다. Бурханы үнэн зөв шударга ёсыг сахих ёстойг ойлгосон Авраамын ойлголтыг Бурхан зөв гэж тодорхойлсон гэсэн үг юм аа. 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태도 죽은 것을 알지만 그 믿음이 하나님에 대한 믿음이 사그러지지 않았습니다. Авраамын хувьд өөрийнх нь биеийг үхснээс ялгаагүй болж Сарагийнх нь умаа аль хэдийн хатан гарсныг мэдсэн ч 하나님의 약속을 тийм ээ амлалтын тал дээр эргэлзээгүй ганхаагүй амлалтанд нь итгэсээр байсанд түүний зөв байдал байгаамаа. 하나님의 약속을 의심하지 않았습니다. Бурхны амлалт эргэлзээгүй маа. 그리고 하나님께 영광을 돌렸습니다. Тэгээд Бурханд амлснаа биелүүлнэ чаднаа гэдэгт нь итгэн алдрыг өргөсөөр байсан юм. 약속하신 그것이 능히 이루어질 줄을 믿었다. Амлсныгаа хангалтайгаар биелүүлж өгнө гэдэгт нь Авраам итгэсээр байсан. 그리고 하나님께서는 그것을 아브라함의 의로 여겼습니다. Яг энэ байдлыг нь Бурхан хараад Авраамын зөвөө гэж хэлж байгаа. Авраам зөв байна гэж хэлсэн байгаа. 의로 여겼다는 말은 이런 말입니다. Тэгэхээр зөв гэж тооцсон гэдэг нь цаана ийм утгатай. 아브라함 내가 이제 내 말을 아는구나. Авраамаа чи одоо миний сэтгэлийг ойлгож байгаа юм байна те? Чи надтай адилхан болцсон байна. 내가 이제서 나하고 얘기를 좀 할 수가 있겠네. Одоо чи надтай ярих хэмжээний болжээ. Одоо чи миний үгийг нэг юу яриад байгааг минь ойлгохтойгоо болсон байна. 내가 이제서 내가 생각하는 것을 내가 아는구나. Чи одоо ижээсөө буюу одоо миний бодлыг ойлгодог болжээ. 말이 통하는구나. Чи битэр хэл амаа ойлголцохоор болсон байна. 너와 내가 함께 갈 수 있겠구나. Чи битэр хамтдаа алхаж явхаар хүн болжээ чи одоо. 내가 너와 동행할 수 있겠구나. Би чамтай цуг алхаа нийлүүлэн явах боломжтой болжээ. 이것이 아브라함을 의로 여긴 내용입니다. гэж байгаа энэ Бурхны сэтгэл Авраамыг зөв гэж тооцлоо гэдэг үгийн цаана явж байгаамаа.
그러나 여러분 아브라함이 생전에 이룬 것을 생각해 За 보십시오. тэгвэл бүгдээрээ Авраамыг амьд сэрүүн байхад Бурхны амлалтын хичнээн биелэлээ бодод үзье. Анхаараараа. 사라를 묻을 무덤 하나만 겨우 땅을 Авраам 받았습니다. Канаан нутагт цагаач хэвээрээ байсан. Авраамын эзэмшил өмчлөлийн газар гэвэл Сараг орчуулах булшны газрыг л тэр худалдаж аваад өөрийн нэрээр үл хөдлөхийн гэрчлэгээтэй болсон. Бусдын аваагүй. 눈앞에 보여준 그 많은 그 광활한 가나안 땅 중에서 아브라함이 얻었던 땅은 헤브론 땅 그것밖에 없습니다. Уг нь бурхан юу гэсэн бэ? Хараагаа өргөд хараа. Тийм ээ, баруун зүг, өмнө хон, дөрөв зүг, 8 зүгсээ бүгдийн чамд өгнө гэж амласан. Гэтэ Авраам амьд байхад тийм ээ тэр өргөн нуудам одоо тий Канааны цөл нутгаас тал нутгаас Хеброн гэдэг ганцхан газар жоохон газар л Авраамын өмч болсон байхгүй. 네 자손이 모래사장에 모래처럼 많을 것이라고 했지만 Бурхан Авраам чиний өрөөдөм далайн эргийн элс мэт олон болно гэж хэлсэн. 아브라함에게는 이삭밖에 없었습니다. Гэтэл Авраамыг амьд байхад ганцхан Исаак л түүний үр байсан. Өөр үр байгаагүй. 그러나 성경 어디를 찾아봐도 아브라함이 죽을 때에 하나님을 원망하며 죽었다는 이야기는 없어요. Гэхдээ бид Библийн аль ч хэсгийг уншсан Авраам үхэхдээ Бурхан гомдолж байгаад өгсөн юм а гэж өрөөсөө байхгүй. 하나님이 이루실 일을 끝까지 믿었습니다. Бурхан амлалаа биелүүлнэ гэдэгт Авраам амьд байхад нь биелээгүйч үхэн нүхтээ итгэсээр л байсан. 왜냐하면 아브라함은 그 세월이 짧지만 하나님은 영원하시기 때문에. Яагаад бол Авраамын өдрүүд бол тоотоод богино, харин Бурханых бол тоогүй өнд мөнхийх юм аа. 아멘. 영원하신 하나님의 뜻을 따라서 그것을 믿고 살았기 때문에 아브라함은 절망하지 않았습니다. Тэгэхээр өөрийнх нь өдөр тоотоо Бурханых мөнхийх учраас мөнхийн Бурханы сэтгэлээр мөнхийн цаг хугацаанд дотор мөнхийн Бурханы ажилд итгэж мөнхийн Бурханы хүслийг мэдсэн байсан болохоор Авраам өдрүүд нь дууссан ч цөхрөөгүй маа. 아멘. 아멘. 그리고 아멘. 하나님의 때가 되어서 하나님은 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 Ийхүү эцэст нь Бурханы хэлсэн ерөөл биелэх цаг болж Есүс Христ энэ газар дээр ирсэн юм аа. 오늘 현재 이 장소에 몽골 땅에까지 예수 그리스도의 복음이 오게 하시고 Өнөөдөр орчин цагт Монгол газар энэ газар хүртэл Есүс Христийн сайн мэдээ ирсэн юм аа. 여러분을 향하여 의롭다라고 이야기하시는 거예요. Тэгээд Бурхан та нарыг хараад зүв байна гэж хэлж байгаамаа. 아멘. 우리가 원하는 것이 내 생전에 이루어지지 않을 수 있습니다. Тийм учраас хүмүүсээ бидний хүсэж байгаа зүйл бидрийг амьд авах үед биелэхгүй байж магадгүй. 그러나 하나님이 영원하시기 때문에 Гэхдээ Бурхан өн мөнхөд оршдог учраас 내가 하나님이 원하는 것을 나도 원하면 би Бурханы хүсэж байгааг адилхан хүсвэл 영원하신 하나님이 그것을 이루어내신다. өн мөнхийн дотор мөнхийн Бурхан тэр хүслийг биелүүлэх болно. 아멘. 할렐루야. 그러므로 나는 짧은 삶을 살 수가 있지만 Магадгүй би богино амьдралаар 70хан жилийн богино амьдралаар амьдрах байхаа. 나의 삶은 영원하신 하나님의 뜻에 묻혀가는 그래서 Харин миний энэ богинохон амьдрал өн мөнхийн Бурханы цаг хугацаар өн мөнхийн Бурханы амьдрал руу нэвчин орж байгаамаа. 나의 삶이 영생을 살게 되는 것입니다. Тийм учраас би мөнхийн амьдрал буюу 0 цагаар амьдрдаг юм аа. Надад цаг өнгөрдөггүй маа 0 цагаар амьдрдаг юм аа. 아멘. 수많은 세월이 흘러서 Үү олон цаг хугацаа өнгөрсөн байгаа. 몽골이 복음화가 되었을 때 이 Өнөөдөр Монгол орн сайн мэдээдсэн байна. 교회가 그 어머니 교회가 되기를 축복합니다. 아멘. Олон цаг хугацаа урсаж Монгол орн тэр чигээрээ сайн мэдээж өгөхөд хамтын твэт цуглаан их чуулган ээж чуулган болсон байгаасаа гэж өрөөж байна. 아멘. 여러분들이 어머니 교회를 이루는 한 사람 한 사람 거룩한 성도가 되기를 축복합니다. Тэр ээж чуулганыг бүрдүүлдэг та бүхэн тийм ээ тэр чуулганы эдэс хүн нэг бүр тийм ээ ариун итгэгчд байгаасаа гэж өрөөж байна. 아멘. 내 때에 내가 원하는 것이 이루어지지 않을 수 있어요. Магадгүй намайг амьд авахд миний хүссэн зүйл биелэхгүй байж магадгүй. 그러나 하나님의 통치하는 세상, 하나님이 원하는 그 세상을 내가 바라기만 하면 Гэхдээ Бурхны захирч байгаа Бурхны удирдах байгаа тэр ертөнцийг би итгэлээрээ ширтэн харах үед 나의 꿈과 나의 소망도 하나님의 소망에 같이 가기만 하면 миний хүсэл миний мөрөөдөл Бурхны хүсэл мөрөөдөлтэй хамт явах юм бол
내 목숨이 끝나더라도 하나님께서 이루십니다. Миний амь нас дуссан ч Бурхан түүнийг биелүүлэх болно. Амен. 내 땀과 내 수고가 평가를 얻지를 못하더라도 하나님이 이루십니다. Амен. Магадгүй миний хөлс, миний хүч хичээл зүтгэл тийм ээ тохирсон хөлс шагналаа авахгүй байсан ч Бурхан биелүүлэх болно. Амен. 아멘. 나는 하늘의 미랄이 되어 땅에 떨어져 죽을지라도 Би улаан мудаан үр болон газар унаад өгсөн байсан ч 이 교회는 하나님의 교회이고 아멘. 이 교회를 통해서 하나님의 통치가 몽골 땅에 확장될 것입니다. энэ чуулган бол Бурхны чуулган бөгөөд энэ чуулганаа дамжуулан Бурхны засаглал Монгол газар улам бүр тэлэх болно. Амен. 여러분은 그의 군사요. та нар бол түүний цэрэг айрам юм аа. 여러분은 그의 거룩한 성도요. та нар бол түүний ариун итгэгчд юм аа. 여러분은 그와 화평을 나누는 친구입니다. та нар бол түүнтэй эвтэй найртай байгаа найзууд юм аа. 아멘. 하나님과 화목하여 하나님이 너 의롭구나. 너 이제 내 친구가 되었구나. 아멘. бурхантай эвлэрч бурхан чи зөв байна. чи миний найз болж миний анд байна гэж 내가 죽을 때까지 내가 너와 함께 동행하겠다. би чамайг тий амнаас чин дуустал чамтай цуг алхнаа. 내가 너와 임마누엘 하겠다. би чиний дотор оршиж би чиний 임마누엘 болно. 그런 축복이 우리에게 임하는 겁니다. ийм ерөөл бидний дээр бууж ирдэг юм аа. 아멘. 우리의 삶이 영혼과 구분되었다고 생각하지 마세요. хүмүүсээ бидний амьдрал өн мөнхөөс тусдаа ялгаатай салсан гэж битгий бодороо. 아멘. 내 영혼이 잘 되면은 우리의 삶도 영혼을 따라갑니다. 아멘. бидний сүнс тийм ээ сайн сайхан байвал бидний амьдралч бидний сүнсийг дагаад сайн сайхан болдго юм аа. 아멘. 나의 삶을 통해서도 하나님이 일하십니다. бурхан миний амьдралаар дамжуулан ажилтг юм аа. 아멘. 내 영혼이 하나님께 가까이 있으므로 나의 네. 삶에도 하나님이 나타나는 아멘. 거예요. 아멘. миний сүнс бурхантай ойрхон байснаар миний бодит амьдрал дээр бурхан илэрч эхэлдэг, харагдаж эхэлдэг юм аа. 아멘. 그리스도의 향기가 나타나는 것입니다. Христийн анхлын үнэр гардаг юм аа. 가정에서, гэр бүлээс, 직장에서, ажлын газраас, 사회에서, нийгмээс, 이 교회 안에서, энэ чуулган дотроос, 그리고 교회 밖에서 бас чуулганы гаднаас 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 군사가 되는 것입니다. Бурхны алдрыг харуулдаг Бурхны айран болох болно. 아멘. 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 이러한 축복이 이 교회에 아멘. 임하기를 아멘. 간절히 기도합니다. ийм ерөөл энэ чуулган дээр байгаасаа гэж чин зүрх сэтгэлээсээ залбирч байна. 아멘. 아멘. 우리의 소망이 하나님의 소망과 같아지기를 기도합시다. бидний найдвар Бурхны найдвартай адилхан байхын төлөө залбирцгаая. 아멘. 나의 삶이 예수 그리스도의 삶과 닮아지기를 기도합시다. миний амьдрал Есүс Христийн амьдралтай адилхан байхын төлөө залбирцгаая. 아멘. 나의 입술의 열매가 하나님에게 바쳐지기를 기도합시다. миний тийм ээ уруулын үр жимс бурханд өргөгдөхийн төлөө залбираа магтаалын гараад залбирцгаая. 아멘. 그래서 우리가 이 땅에서 부르심을 받았을 때에 тэгээд бид энэ газар дуудагдах үед 하늘에 계신 하나님 그 보좌 앞에 있는 어린 양 예수 앞에서 나의 면류관을 벗어서 드리는 Тэнгэрт байгаа Бурхны тийм ээ сэнтэд байгаа бяцхан хураг Есүс Христ надад тэр амийн тэтмийг надад зүүж өгөх, өмсгөж өгөх 24 장로와 같은 여러분들이 되기를 예수의 이름으로 주 예수의 이름으로 축원합니다. тэнд суудаг 24 нахлагчтай адилхан та бүхэн байгаасаа гэж эзэн Есүсийн нэрээр өрөөж байна. 아멘. 아멘, 아멘. 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 기도해 주세요. 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 아리운 бурхаава таньда баярлалаа. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 명하시고 Би ариун болохоор та нар ч гэсэн ариун бай гэж тушаагаад 아브라함을 부르셔서 그 뜻을 하나님의 뜻을 아는 아브라함을 의롭다고 여기신 하나님 아브라함ыг 아버지 дуудаж Бурхны хүслийг мэдж байгаа Авраамыг зөвтгөж тооцсон. 우리의 죄를 대속하신 예수 그리스도를 믿는 우리들을 불러서 бидний гэм нүглийг уучлсан Есүс Христэд итгэдэг биднийг дуудаад
하나님의 자녀로 삼아 내가 너를 의롭다고 말하시는 것을 오늘 배웠습니다. Бурхны хүүхэд болгож би чамайг зөв гэж тооцдог гэж хэлж байгааг бид өнөөдөр хамтдаа дахин сэргээлээ. 우리의 눈이 영원을 바라보게 하여 주시옵소서. Бидний сүнс үн мөнхийг хардаг нүдтэй байхад туслаач. 우리의 마음이 하나님의 마음을 알아가게 하여 Бидний 주시옵소서. сэтгэл Бурхны сэтгэлийг мэдж чадхад туслаач. 우리의 눈을 열어 하나님이 친히 말씀하신 아멘. 성경 말씀을 오, 친근하게 아멘, 여기 만들어 가도록 축복하여 아멘, 주옵소서. 아멘. Бидний нүдийг нээгээд бидэнд айлтаж байгаа Библийн үгтэй ойр дотн байхад биднийг удирдах өгөөч. Амен. 내가 만든 하나님이 아니라 성경이 말하는 온전하신 하나님을 알게 하여 주시옵시고 Би өөрийн зохиосон Есүс Христ биш, Библийн ярьж байгаа бүрэн төгс Есүс Христийг мэдэж чадхад туслаач. 온전하신 하나님의 그 놀라운 은총이 오늘도 우리에게 이 자리에 쏟아지게 하여 주시옵소서. Бүрэн төгс сурахны тэр гайхалтай нэгүсэл өнөөдөр ч энэ газар бидний дээр асгарахад туслаач. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Таларх нь Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.